Ngwataniro ya Azimio ikianirira gwakiriria mirurungano yao makiria na kuongerera thiku cia mirurungano eno nginya thiku 3 kiumia giki. Minista wa ugitiri wa thiini Prof Kithure Kindiki riu ni arumite kini kungethanira nao akiuga sheigana ni sheigana. Arigongona-inĩ rĩa gucokia ngatho kanitha-inĩ wa gatoreki wa Kanwa gĩcigo-inĩ kia ũmbunge kia Igamba Ng'ombe kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi, Kindiki augĩte matigwĩtĩkĩria rĩngĩ arĩa marehithana gatiba mathiĩ na mbere guthukangia indo cia mũingĩ, kuhotomia biashara na ho gucungiriria andũ kũrwo nĩ mioyo yao. Wanasingizia ya kwamba uhuru ambao katiba yetu imeleta imewapatia uhuru wa kuumiza watu wengine, kuharibu mali yao, kufunga barabara, kutatiza kila mtu isipokuwa wao, na wanasema kuna katiba imewaruhusu kufanya hivyo. Wamejificha pia kwa katiba. Tutawafurusha pia kutoka maficho yao. Hindi ya mirurungano kiumia kihituku andu matanyihire 10 nio matire mioyo yao. Kindiki agitikira ruhonge rwa ugitiri ni rwagumirwo na morito, no kiumia giukite thirikari ni ihotorete kungethanira na aria mena mubango wa guthararia thayu wa bururi. Shops were looted, people were harassed, some were stabbed with knives in the pretext of the freedom of association and the freedom of assembly. And I think time has come for us to put our foot down. What happened on Wednesday will not happen again. Farafara ya expressway kaunti-inĩ ya Nairobi ni imwe ya farafara iria ciathukangirio hindi ya mirurungano ya wagatatu kiumia kihituku, hamwe na gucinwa kwa wabici imwe cia motungata ma muingi kaunti-inĩ ya Kajiado. Ministry ya ugitiri wa thiini ikiranira iricemba kaunti-inĩ ciothe hindi ya mirurungano thiku ciothe 3 iria ngwataniro ya Azimio ifangite gutabania mirurungano eno. Mnatuambia ni haki yenu, ati mnatutisha ati hata hii wiki mtaendelea na hiyo vitendo. We are ready for you, not just in Nairobi, in all the 47 counties of the Republic of Kenya. We are ready. And because I have seen some of you think we are kidding, try looting, try. Hii si maandamano ya kihalali. Article 37 of the Constitution. Hii ni mikora criminals wanaenda kuharibu mali ya wananchi. Ngwataniro ya Azimio ya kinyanirie gucokereria mirurungano thutha wa mĩario ya wĩiguano gatagatĩ kao na thirikari kwaga umithio. Waikarĩre gĩtĩ kamĩtĩ-inĩ ĩrĩa yatongoragia mĩario ĩno mwena wa Kenya Kwanza George Murugara akiuga mwena wa mũng'ethanĩro kũrika barabara-inĩ tikio kihonia. And we are daring them. Tunajipanga. We will be there because you cannot destroy my property as I watch you. Kienda ufunge barabara na uharibu ile barabara ambao watu wanapeleka naye mazao yao sokoni pale wakulima market, imesaidiaje kushukisha bei ya unga? Ngwataniro ya Azimio yugĩte yongereire mĩthenya ya mirurungano thutha wa gũthingĩrĩrio nĩ mũingĩ.